I'm there. I say more me Abigail. Hey, I could tell no more. I just said 5 kilos no button. What? Then look, I'm one the mat was in home. No, what is that? So money they did you on canteen. There's a fear reti at the Abigail. Oh, number one girl. Boozy am part to be pigeon and Sasa Abigail. Boozy. Like a Boozy man and Sasa Abigail. Boozy man and Sasa Abigail. Boozy am part pigeon and Sasa Abigail. That's the way your end of year food awards. More. Abigail 1, Boozy 2, Boozy 2. To 1 hour about 3. Say me the many film. Yes, maybe so. Yes, I got a Colombia. We are some Colombian channel. Now, what you transfer my free sports. So, you should want to mama. I knew you got any more. One so mama. One so mama. One do some more. Ade Akye sports or a fancy story no pay we each of money ma. Ayo so catch on the catch free sports on mama me each of money mamu e je ne mo pa pound ebia you wey na before me ho no yes be 7:30 ho omu bia wa che bi mu akira hey Shadrack what is that wom say I want to Otu na ti say na otu akweta wo bonne say na we kola fancy na fancy producer nso nya easy o WQ ati waya okay ti di akweta eni ebom ni ti okay ti mod odidi gudi now fancy ti now ti na Shadrack na girls slim girls be no bi say wo so Shadrack de o said that bot time na momu area start because no kwa or the sim say ya Shadrack de ne or the a whole concession ko forest reserve no oh yeah be see you one say no what ya babo ni mu akwo be prepare camera to tell me Sadia ba ko Sofia ha no go yi ni kwa ni odidi ya bo ma se so tai o wa ko taka krebi na no keto asa no be di ko taka krebi o hini se me di krebi na bo ba buzi kura ma na di mpo mo ja wo tia se buzi mo buzi be ja wa mo didi buzi rajo bibia buzi ya buzi aji se buzi ukuta di ane ya o ha se o sponsor akoto sponsor wa se ma se buzi so ko to dia no sponsor buzi na sponsor e ka mo ko this week yes bi ni e ka ma bo this week bi ni buzi so she ko bo so she okoto emo ne ayi abenkwan e na obi esusi e twa na say buzi aduane di o se me so ya na me pe ya tare aha and am so akono enu mi du o na me preso a na kofre kuku am so media dance so mi di ni mu amono so mete trepe just walk up goodness so go di aduane no be di on now oh dey be hey friend bibia mi gina mu o onjibe na me bibia live so bibia wodi antiba ye ni ba uchi bibi she antiba na wo be se me mpe we mi chiri we mani nyiwe sponsor no o wi no asabe gina mu a o be sa kire se wa men e ho no start na o ba sa no obo to park nyom no fuck you o Jimmy o so wa no obo to park nyom no yeah kill to park abuja penny abuja penny baby ah ono abuja penny so ono nkatebo wi no ko ya no ha no asati ebo timi ko sesa na me nim nkatebo wi ya no de chana na no boss why are you so wa chimbe say what the people say kwaje am papa say and papa ya tutura na say wa ma antina oko eyin katebo sunu ya kan wi no no ya kwaje katebo ya papa ya tutu
oye. Okoje de baso so newsroom nyina ye di bi o. Newsroom nyina. Dada de aduane ba. Mo. Eja dada de aduane. Ayi no de start banchaka kuro. Mo banchaka kuro no de start ye. E no de kokokwa. E no de kokokwa ya toto. Dada. E na be wie nkate bo wie na nse minim se omukọ pension o se. E de o na se bi ba bi o. Wie no so akwa season. Mo ala. Se ka bo de bi o. Ebo dia na chira sai. Asante ebo de me sure say ene unse weda ni mu ye nwuna no pe kakra nti eja olumai ze bia adwubi ma mi pega ne nan kakra ma amana kabam amoni wo akosia adwubi ma mi pega ne nan kakra ma eja mo olumai akabam akosia Ọlọ́ba ló wọ̀ kún ló rẹ̀ bẹ́ bọ́dé nyọmúlò wà. Ó di ẹja rẹ̀. Àtàtì ẹ̀bọ̀ ànyọmúlò dò. Yàtú àbá àmà wọ̀ adìẹ náà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dẹ̀ bá wọ́n bí yé. Ní wọ́n tún mi paa sọ́lé àná. Ẹ jáde àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ká. Akọ studio sẹ́mi kò tó ẹ̀kọ́. Ee asante ẹ̀bọ̀ asẹ́mu yẹ búburú bẹ́ẹ̀ búburú bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dí ni motivate. Ẹ̀dí náà bẹ́ yẹ. Dabi asante ẹ̀bọ̀ ànyọmí. Ó bẹ̀ tọ́ mo ti sẹ́. Kwakwa asante. Kẹ́tù ọba ma wà á díẹ̀ náà bẹ́yẹ. Báwo mi Díẹ̀ náà bẹ́yẹ. Asante ẹ̀bọ̀ àwọ̀ mo ní ní sí àná. Asante ẹ̀bọ̀ àmà ẹ̀zí èfó àmìrẹ́ ni hó ẹ̀wù. Guess what? Kotet. Dabi kotet ni deɛ. Ɛno na amachi de ɔkɔ baabi a yɛse. Amachi de pii hɔ ma nani na yi for the back vocals ama. On the mention. Aye. Na the back vocals ama o. Enti na wo se kyese yawo. Wo pe nkrofo bi na nkrofo mi be gyina hɔ no. No be peja. Dabi obeye yebate. Dabi obeye. Obeye dabi obey afelu atwaledi. Serious. Serious. That's yes about it. I don't pay my page for atlas and I'm signing Sarakoba the appeal by. Or semen country Friday morning team to say Ostremo. Yeah, now we hear more woman and go for baby air compredi. And as any aka if for Gano. More Friday for no the appeal abase o yini uju abuom gra Friday morning there akosia jewa se na no ade ya okofe ho kire se papa ba yo he bo ma awura afe na awura mu no aka support ha wo ha okay only my dear she program so what you saw me Friday ade o yini uti we nyiri eye me wo ko Easter wo yini ko Easter na ayi che no mazipu kwa che bla topic so na mo ho anu aba mama my dear Mr. Brifan who ye me bufu na mzi ade o se obi ayare ma mu aduro ene wanom ene ma ye nkwasi wono ene am se abotre an wo pesa dodo ene wo yare a so wo mpadu nom hwan of wo ko ba awia no a afi na nim sina Mr. Brifan Hey, wanom. enom no jadro ade ni se na nyadra sa de na nya malaria dra na nya malaria dro dafa oyini Adro wo ho so ma dro. oyini ko Easter ko Easter
Banchi down her boy. Now come baby. Who are police that? What's the same? Yes. Yeah, you can cry. Oh yes. Between room for yeah. So Salwa. I was Salwa that strong. To what I'm cost level now. The guy painkiller be bossy. Open painkiller bossy. Oyini Asante kasa obi nima obi kire ene eye adwuma oh me yes obi nimu a obi kire sani eye mabunu ne ye nyini obi nima obi kire no ye de ye adwuma ana ye adwuma ma nkire no olu mu kire kasa na tie bata na nya adwuma enya adwuma na se ni nipa no akwa se o ma no kwan na wo kire no ana o ma kwan tie ya sama na nanom kato but enya adwuma ena enya adwuma no so odi ntie enya adwuma okay yaw obi nima obi kire Kosia. Obi jira abaro. Awu ka se be be no. Obi ni zo ko no ma. Ana tebe. Me tie for ni ahwefo be hu the intellectual ability of my people. Now ka se me be ja to us ama. Wa be ka wa jama se ma no. Ana pa ku ko. Detention. Coming. Detention. That be open biology. Oh, akwete obi ni mo bi kire. Sa obi ni mo bi kire. Simple. E da so ho. Oh, obi ni mo. Oyi ni se na nya adwuma ho. E wo ho. E wo ho. Obi ni mo bi kire. E wo ho. O ma obi ni mo bi kire. E wo ho. Ai, ya adwuma. E ya adwuma. Ai. Sa. Ujidi. So ohini ni mu ni mu yi. E na jama ba we yi kire wo mu yi. To obi ni mo bi kire. Ozo obi bu ba kire. Because we be kire mu. E be wi ase metri ba bi ba. Okay. Enti obu a wo kire wo no ko kire ne papa mu akaye. Wo kire de wako aga. Wo kire sa de akoja. Enti edu ba bi ano de be twa mpoa. Enti na obi ne obi kire no fa wo nkoche. Eh wo nkoche aso so yi ne e bia wo so. Madam fu bi na ka so ohun so open kwase asem ho a obebo awa do tihwe ose kose. Equatorial Guinea for qualify for African Cup. Any year free mu. That's a guy no won't be.
Debi also mo de ne ba. Obakobi. Hwe. Guy be. Bataza be da kobi. Debi. Also mo de ne ba. Oya citizen. Also mo de ne ba. African Cup. Na Bataza oko African Cup no no kwa ye emudo. Kwama. We about way. Morocco. Mr. Mu papa ko krabi Ghana ni akokra bia. We tuntum so no e driver. E no mbusa so afa ma asen. Wo so e betra hanan. So what for? No tutu. Wase ma wo so ye pa. What no ko kara wo Bia hu mi awo pem. That's what so just say Bataza nyawa. What wa wo so ye pa. Ba genuinely. A driver for ne. Omo amukọ kwan so tanker drivers. Eno omo amukọ journeys akese no. Tete pa na ye train drivers. What's what my go be kai asafona mo papa bi nya me fa ne kase Kwakofi wo on ma na ma me bi ni baba you fi Huni Valley Kwakofi ba ne takwa anyone why ho by need Sam kola no so omo papa no Enya sem ke so je bi no ye kuro ma chemo da out town ye friend kokoko oba was me you Africa go home also mo Congo ni ade wo man sa wo se me you Africa go home machine gun go home and I just said omo ye adwuma no wo ban press me you Africa go home. All right ye ni akojuchi komo and ye Spanish okay ni edi komo nwie na afei ye metra se to obi anko ne pepesim ne enhwe obi nimu a obi kire na me so amusa media no and yakwo de ye bebusa ye adwuma no ye mre ne ye tia ye oye jawa bomb abetoto ha what fast one studio me enko me da say etiefo ene adofo Herbal Center emre eni Spanish 3 power combined enura kukuda miensa ho adanse ho nkomo ene ne ye ba betwetwe ne ka se Spanish 3 power combined me pacho na se wopenu ni bi ato a oko pharmacy shop chemical shop ena herbal shop ubenya Spanish enura kukuda miensa ni bi ato na me pacho se open dudo etunso a na wode wani atrum e was Spanish pharmacy ye wo Bremine Sawmill Junction afake engine asuye enso ewo emrom me pacho PFA pharmacy ewo tafo Kolena Herbal Ashtown owo boase enso a na wode wani atrum ewo Smart Herbal suye ene bia ya yetu no bia benya Spanish enro ni bibia ato me pacho se utie mi ahye nso ema me say enro no adoso eno nti se okone aka cho se Spanish edro no asam Nemom edro foforo a eye adwuma te se Spanish a medofo pamento to asoko na obenya bi ato yentinsi kwani moyi yensha se enfi Spanish jingo capsules yesi jingo Spanish jingo capsules ena soya oil eno emienu na Dr. Akabom ena yede aye Spanish jingo capsules na wo fa na ogogo for jingo biloba obehu mfasode a eye mani pedua no ne titiru ni se eboa ema etebi epese ebesi wani so no esan no ema wani no eso eda honom uhu ade eye onipa bi won ma ne nyini mu no da biara dana odi bibi esi nani so uhu ade eye wo kan bible a wontimi lecture bi tra de dana nani se pese si so nya asem ketwa edi enti esan say etebi ababesi nani so anase ase emose agu nani so okọ hospital doctor say ase mfuturo aba nani so medofo pasa wutie mi a edro American for ede amount na aboa apepa wani ne so ede amount esiesi wani ne so sede be ya ebesan so abo oni ne ho ban every etebiara ene eniya de biara edro ebebo eye Spanish jingo capsules me pacho se onom edro ya ebesiesiu amwapom din no SCP na esita ebesan so abo ema moja edi efusane wo nipadua no eye dane da adwene ehia se moja no mepacho onya ne chefa bi efiri mu eno ti dane da wo se moja etimi pompe ko adwenim na adwene yi ne niam pa ohia ewo moja nim se chemato bi ba adwenim a na kire se sima bi eba ya moja no enya konya anko adwenim ama adwene so enya ne niam pa ewo mu eno na obehu yesi sabi adwene no enya adwuma eye sabi adwene atie sinkradwe mu enya bibia entio
moja no enya akonya eni afusane anko adwene mu eyi eno nti edura ebeboa na da ne da ama moja na pompe na adwene no enya ne chefa ewo mu no na adwene mu ada ho na waka kai niema adwene beye active sharp ne titu ne akra owo 12 years a osua dia onkai osua dia ohu sebi akra na adwene no ewo fom wawo mienu panyin na adwene wo fom empo ketua no kra adwene contentam echen panyin no emfa ntwa ne mpoa eni natem me pato nya abotre ema no wodi wani chiom pharmacy shop eni baby eton edro bia wo so wo Spanish jingo capsules na ni padua no so hia homegi o medofo pa onipa bia beda ewa homegie ena yedi eda ye bra ye koto hon ma na yada na se hate twedi ampoma de pa bi kye ya ne asori na ye ko nanso dodo no ada no na obi nso esiripe obi erenkofo obi betena ne fon so sa ma di ache enyo no a anikum no ahwehwe na emma eba ne sa wo de pressure to adwen no eso wo de ebre to nipadua no eso ebre wo se adwen ne gina ho me eye bra wada eno nti se wantimi ana da ne da pressure wa adwen no eso wodua ensisi so adwen nya adwuma eye na refie ede ne ho adwum sabi na obuafu ho nipadua no nso wa na ade ache wa wonya de so ntia po nipadua no ensisi so ye me pacho da na hatia na nipadua no nkɔ na ho megiem na adwen no enye na ho me edro beboa eye Spanish jingo capsules koto bi enom ema refie nti ye ne wuni nkomo obi tifie ne ni nkomo ye ne nya aka o nemom arefie tete no arefie ha no ubisa oka asem che na no asabe busa na o se di asem ne so kra make say wanu guso enye ono a sebi ne nyinimu no arefie na aba behye ne so sebi aduane bi a yedie ene ne ma bi a ekoni padua nim no sese emwo ni padua no me pacho edura make am for ede amao eye Spanish jingo capsules je doctor number no minim sama ball house so ene doctor entwetwe enkomo na jinchi mu abru mi die eso ye number no eye 0266 11 41 41 11 0266 11 41 11 Spanish jingo capsules. Me pacho say uti me a Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules. Into uti fie ya se umu aye du abro so a won nante kakra bia na wote so eye ma. Why ye kase mo so me pacho emwo ni pedua no. Won nante kakra bia no akoma no ebo se peri. Me pacho me ma example bi say akoma no ye adwuma pressure bi aba beto akoma no so isan say woni pedua no entini mu esisi. Eno nti moja no enya akonya emfa entini mu ebiem. Ayese wo bie pipe na ensuo eba na wode wonsa akotare pipe na no se ensuo no wa wunum no nemom wode wonsa esi pipe na no se ne be a ensuo no emma eba ne sa ensuo ne pe akonya bi se ebefa wonsa ntem ba bi na epiem eba ne sa na pressure bi ade edi ensuo na chi a eba sa na nipadua no etie se ne moja no enya akonya amfa entinim eni afurisa ne wo nipadua no eyi a akoma no pressure bi ebeto no so eno nti eye adwuma ebro se de wo se eye adwuma no eso eno nti kakra bia no akoma ebo se peri wo hon ma na wo yam asom obi to won me yente se de obi friend wo nachi obi twa nani a wo se abaifo na efre me no enya abaifo nipadua no ensisi so eye chimato aba nipadua no emu edura ebebo eye Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules meso wo se wo beka no ni miensa nyina abom esan se Spanish garlic mixture ne capsules no ye de ni nsuo no enom ne topaye no na wo penentam so a na 3 power combined ekuku da miensa no waka ne miensa nyina abom na ne miensa so akodi dwuma pa bia ewo nipadua nim na sedanka awrade se edru we dane da adanse e na eba ho enu ntime ne wo to nchia ewo ye edru we hu enubra mako dunsia afi garlic enso ewo mu ogwagu sesi a benefit of garlic a obon say yes say Dr. Chediampo edi nimdia no adom no na otre ne nsam na aboa na nyina edru a ebeboa eye Spanish 3 power combined uyo obi asasabro ewo wo so uyo obi asiatica etete wo wontini mu etwe wo me pacha onkase mu etwe wo edura na dua nipadua na ensisi so ye edura bebo aye Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules ahanam do besi eno nti for doctor na jinchi mu abrumi de eso bisa question your number no aye 0266 11 11
41 41 11 11 0266 0266 11 11 41 41 11 yes Spanish 3 power combined. Okay, all right, yeah, to also free her yeah, and then my mom shall say the bia no man for say o me man go for can we answer no aba mama chia nana nketia manso ekropon ekropon hine yami aduma Christmas yi oso wo children's party kese pa ti yebe kobi okay ewo ne hono mo ye children's party kese pa ti ye kra no next week kra no ye call ne orphanage ti be mo akoja me okay ne orphanage ye hwe won kwala bibli o hwe o mo pa ayo Uncle, we batch on Transintem why now? Yanimo and Susu and oh, Mama, sorry. Transena Stevenson Traha. We are no Hini Abakai Hona, yet the debate as a shasso. And there's so be more beach. Well, he is all Mamma and you now San Franco Channel. Vame Panenum. Oh, from a Panenum, I say Bibia, now Yamam Bow. And Yaminam, yeah, and Yamianka. You probably British, and to be on man, you're not in Tiba Pimpim. Now, as I know, perhaps I'm just make a BBC. Steve, any and any acquire me fee. Yeah, me answer. Steven Aquaba. I was here for any catching and magic drinking water for any coma Vienna. Just stop move a step. Now, dear Ba. Oh, Papa. And I want to say, Sandra, we have a call. Okay. Now you are on Friday special. Steve, you go. Right, anope kangen energy drinking water hon komona ya baba twitwi na ya maiti for atiase se kangen energy drinking water no ebraso se e wo se Ghana ni bia na onipa bia o tie ya ba bia fidia no kokopem bia no obomoden se obenya bia no sanse eno na ebo anipadua no manipadua no afa ntoma pa efra as far as good health concerned yedika ka se nipadua no contain about 70% of water insu ewo nipadua no no mikamia say outdoors so crashing muja woni peduanum enti se wonsu woni peduanum nya na say you are prone to ailment anytime any day eno nti na ye come for kangen energy drinking water dia ma obia na anope no say osha also recently there was a report say this company Lent a produce chocolate from Switzerland are detected lead and some other metals your friend is saying omo chocolate omo produce no ama some of their customers have even threatened legal actions against the company enye bibia say chocolate ndie na ye de cocoa na now this company I can was me Ghana part of the countries I provide omo cocoa at a very heavy high and as a large quantum send here and so produce your friend is saying chocolate now almost detect lead and as a metal it tells you said the source of the raw material no has some kind of defection I was say and ye ba bia na ye kire say ensuo ye nom no ye share ye environment e Ghana say na tie de we ye pollute ye environment no ye say asase ye say ensuo ye say mframa ye homani nyina no it goes a long way to affect ye yapomoden eno nti na ye say obenom ensuo ensure say ensuo no are go through proper scrutiny apart from say state regulatory bodies ebehwehwe mu no ensure say the technology used in producing the water no so no of an advanced level na ye de bia ka say kangen energy drinking water there alkaline water with a better pH and potential of hydrogen no there e was run pay the ye ba behwe no acid base balance of nipadua no ye ka acid base balance you nyankopon nyansem nipadua na oboye no acid kakra ewum ena base alkaline enso yeden eno so ewum so for example o share nipa nsuno mu insu a ewo nipa nsuno ma ni pH no slightly alkaline and then o share we immune system nipa dua na nkasa na maka se ansa na ye be wo nipa no fetus baby now then yefunu no no insu atwa ne ho ahia no that is the amniotic fluid no slightly alkaline and o share nipa moja nso a the pH of the human blood
and also if I say 7.35 to 7.45 nipa o blood moja wo mu no the pH no no slightly alkaline we yafunumu so a yafunumu so ya gastric acid and also pH no sometimes ranges between 1.5 and thereabout and also acidic and the acidity no de soro na the purpose of this acidity nipadua no especially the gastric acid no is to enable sabeboa nipa na aduane a obedi no ebetimi ayam enti eno na boa ma nipa wodidi a aduane no kokoyam wo nipadua mu but nyame nyansem no so no obebisa say adenti na nipa moja de wanye no 3.5 pH nemom oye no 7.35 to 7.45 the reason being that nipadua no was say enya an amount of acidity and an amount of alkalinity ewo nipadua no nemom na de make ka kwasi nyina ne say whilst gastric acid na wo yafunumu a eyam aduane no ehia acidity na matimi ayam aduane no yie no umoja wo mu no so no eno so hia say it has to be slightly alkaline to some extent even with urine jonso a free nipadua no eba no so no test the pH no so and also slightly alkaline in that manner. Now the problem is that yenenuane ayedi ene yensu ayenom especially ensa nipa awodo bebre na inject into their system no containing acidity enti the more na udi enuane onom nsuo a of high acid content no na say unipadua no the nyankopon nyansem no se yefa ne say acid no we dey family simple mathematics say be acidity of the body no me say 50% and alkalinity of the body alkaline we nipadua no so 50% ni nyina ka bom eba be ye den eba be 100% na say o system no aye balance aye balance na say aye pepepe but the more na home emframa aye polluted ko nipadua no na o dwenjene na afenso no udi nuane a acidic more ko nipadua no with time no acid no overpower the alkalinity of your system enti the acid base balance no sebia acid e was say yes woni padua alkaline so was say yes woni padua se na be ya ni padua no ebetima akonyare e wo no ankasa ne breso abra unhia so be no maduro bebre no mbo sa afi na acid no air rise because edidie de adechie bia udidi enti wo say acid no air rise the more na acid no air rise no na oni padua no aba be oxidative ni kire say wo cells and tissues no air dey we nache enti ema yare bia timi betena nipadua no at any time enti anopede ye converse edi ama ye na hwefo ne yetiefo nyina ne say Kangen energy drinking water no eno enye acidic a purely alkaline ya test e say the pH no 8.0 8.5 enti onom ediko nipadua no ma even simple what the enuane a ni acidity no ewosoro na asai wo acid base balance of nipadua no kra na Kangen energy drinking water no ewo that potential for the purpose say it contain antioxidant sound so microclustered enini yanketinkete aitime bora wuntini no nipadua bia na ehohoro finfiri nipadua no sound so purely alkaline eboa na balance the acidity ewo nipadua eno nti na obi nom Kangen energy drinking water and 10 so obo say nipa no beka say medidia na ababe gina mebo na mebo ehhehye me that is the acid reflux nipa no suffer from saniama no obo ho ne nsatae ni titriti on say ni moja ntimi ni afurusane ye bema krampo no wa ho de betima akonkan se bema no wagina wona so a na oyere tima kamfo wa just say umoja etimi di afurusane ye because we are dealing with arteries and veins and say acid edoso woni padua what happens ni say veins no now arteries no block enti the movement and as the flow of blood no moja no ntimi nkom maye enti abrebia oya adwuma kakra no wabre oya adwuma kakra na ho me eti na je say obu okrampo na because of obrani sania maniama nintino ni nipadua no aye prone to ailment to the extent say otabronsan so kra no ofro staircase kra na obagina ho no wa home so be de ansa na watimi atoa so sa issues we nyina unom Kangen energy drinking water because of the alkalinity power potency and then the antioxidant contain in suo no ema etime de flash sa nyama no efri nipadua na fe nipadua no etime gire na so na aye balance enti de atia ne say obi beka say na say nsuo bi aye nsuo da bi nsuo bi anya nsuo maka say wontimi mfa wano and testing hwe say nsuo bi aye quality ana say nya quality na wontimi nso emfa
utekrema NTC enhwe ene nye nsuo nani color no ene kire ene enye brand no chaache ana bottle no ne fe ene determine se nsuo no ya na se enye eno tina Kangen Energy Water Limited ye baha ye yusu Kangen ye yusu your friends a pH tester na they are testing nsuo no ne hu the potential of hydrogen, that's the pH of nsuo no ye wi ye ORP meter oxidative reduction potential meter ye di share nsuo no bo se nsuo no read negative figures e kire say e contain antioxidant enti me jama sandro de kakra account de tin say anopei Kangen Energy drinking water nsuo ya kanfo ediama obibia unyanya bi wo fie nomo ya na oye akachi ye number no opese uton dodo anase oye distributor ye number no 0241 0241 44 91 0241 44 91 Anopei Kangen Energy drinking water ebe bua ama homeostasis no etime agina ne na. Okay, Sandra de na de ka ho na. Ye wo distributors across the country. Tell more numbers na ye show no. So wo northern region ene ne importemo a tamale ebi wo hosisi a ena Bolgan so ebi wo hosisi a numbers ene that screen so no. Anopei so bi wo akra na wo tie yan obetimi afre number we say 0554 75 86 58 0554 75 86 58. Okay. Na je so betimi afre wo na ensio no office number so betimi afre ye na dodo bia wo hia bia o be so ye distributor so a free maybe I will be I do bebrel na also betimi atom. All right, thank you very much. Okay. Yaw. Yeah, to also free ana and now see nya brema ya chief for na hwefo na edu on ba say ya na ya mom 2 minutes 3 minutes no ma frɛ no wo madwa wo mo anso ne wa oyini me kan sa ne to aso yaw obi ni mu a obi kire ebi mu fi say ne ya hu hia yire ho ne sua wa de de obetumi no aye and obi ni mo obi kire na akodan nipa no afa be wi ase ensem no bubra mami ntiu ya akwata obi ni mo obi kire ewo ho eda ho ye adwuma so obi ni mo obi kire na amanfo kan ye kufu ado ntie de ko gu IMF ene kru ye boyi opeso ye bibi de ko ya tunya bibi amfenye za wo mo ka contractors so ezi aye ise ko obi ni mo obi kire wo de asenso ba ntemu anka so ami ntete nke ba na nko betwa homoma bia no edini dia bo ho nenkoko obi ni mo obi kire political debi me ko political obi ni mo obi kire no ane enam obi ni mo obi kire no a akuta obi ni mo obi kire ye adwuma enu nti ya yeti ya se nyina no obi bia no obetime de nsasi ne kokoso akase ba bia wa ba bedru enye obi ni mo obi kire na ama na ba bedru a wote eye fie mu ase akuta obi na kire wade ma ne wa ba bedru ba bia wadru so go school anya wo teacher ni from abia o basic wo teacher ni bia obo ni bia ukosua ade akuta obi ni mo obi kire ye nim dia wo nie na bia obi bua wa ma wa hunu akuta ka yenka se wose okawase Oja my be say suku mpepa jimi but am for so say free SHS no abeti jimi so so aja say my be na kan yo was suku mpepa obi jimi wajimi anu wajimi para jimi anu wajimi apologies esedun ketia but am for so kire say free SHS na ba ye no sebi abeti am for jimi so anya kura boy na wajimi no osoro do pa bia obedware akọ school ye ne jimi ne so tie no senko anware ne ho bebon etini jimi ne se bia to takota obi ni mu a obi kire ye papa ose kwa me despite ne ne sikafo yi hu omu okroma se nyina akota e obi ni mu a obi kire na amoma ba bedu ba bia o maduduru ya ene omu didi me ye bidie takota in all spheres of life obi ni mu a obi kire ye adwuma school asem a me ke ya se ma me banko we ene emranche ne maba we akonte ne namba chechire a ye nhunu ye ho anu eye dwesem obi ni mu obi kire a ye mpese ye be kwa me ya kire ye ntia wo sa branche no be hu se obekọ master kwa me ho no mama na kire na adwuma
wa bre no ho ase amana tire obebusa ama master Kwame akire no no dwesem to bi ni mo tema sa dwesem nana ya bo amani dabi mentanyira esena sembe obi ni mo obi kire entira ma boys ne bre no o se eya adwuma so eya adwuma tina ma boys ne bre no eno obi kodni obi konante be na watch baako a o se mehu na adwuma no woko pa na adwuma no hu we but obre no ho ase ema obi ni mo obi kire onim no ma ye kire no a obi ni mo obi kire master Kwame kire no to no bo kire na de no a kenye ne se na brabo ayesa no akota watemase ti menyira akwan no obi ni mu a obi kire eye adwuma na obi na wo kire no eno so ahu hia obi na wo kire ne sese because e bia menim ana wo kire me ba wo kire me dia betwa me mpoa enti bia no so ntia ma me ma akota me di betwa wo mpoa ne gina wo susu ban so wanyima ya me di betwa wo mpoa wanyanka ya me di betwa wo mpoa ya hwe wo mo a obi ni mo obi kire wo mo na esi wo mo yie no akota so mo nyanka ye ehwe wo musu no mo ban ya ya antise on na kire no obi antise na asomasi na oyewe ya kwada ene wa pagya na na ba bedu ba bia waduri but to start me ma wa batiri so no wa nyanka ye dia me de be pa wanum me tontonsa so aso bo ma mo bi atise me na ena me so ene wa ba bedu ba bia waduru no nti akontei me de ne me ka ne se obi ni mu a obi kire ene obi ni mu obi kire enam so kura mamamfo nya yire yes ohini ni a typical example of I don't think I what now do what does you say wrong call na da no bi na kire me oh Debbie and I say my friend say o papa bi o kan asem and I catch you say oh Mr. Brefa me ba papa no bi me tie obi ni mo bi kire obi ni mo bi kire da obi ni mo bi kire akota etira me say usuba na da me ye dia pa wanum so akota so tese obi gina baabi na bi a o de ne set ne tin obi so sa so me na me boa no me na me ye ni se ya why boni why grateful and the wanya wo ma wo mu nyina ye obi ni mo bi kire yes ukoye style ya mo di puche wo no enye obi ni mo bi kire wa wie ma Wanwasi. Ewu be do ni eti atwa na don't go na kasa. Time no matter but you have the floor. Let me hear you. Obi ni ma obi kire e yasema nananom kato ho a senke ye di adwuma abeboa yen etinya nsani ba akofo tirim na de ebusa ne se ye di ye adwuma dweye ahomaso minim etuene no obi kura ni akokudu a woko kire obi ade awade bebreba eguo eye niema yantrase ama yankire yen eso kan se kire yen ene akoda be ni professor no ni de ade atintiti bi atise nya adwa na de yenkwan onima de kro enso nkeka ye duane ho adua patram yenima de kro brown ma dua patram aduane ye keka ye maame mo keka na de yenkwan na de agu nkwan nim no ye no adua apia ni nyina nka wo de yenkwan afuti krotia na wote nkwan pampan se ye benya daje na ka yatsena ye maame no na ase ne ya kire ye no ene ye mprewa ene tisi abonten ya nye ntete ene mrewafo ya ye din e mai we ya ba hu ofe wo mu akono wo bia de to apacha akohye na giri wa ma kwan ya ma ya nkire na ngu maame ababa wa na wa wo ne ba no wa ma ne na na nkire ne sei okay o ni na na kwa so e be wo pronsam e jabrewa ne so ai sei ni wo hwemo en wo sha bai wa no en wonyi babrom ne na kokom akono ne hu enyu tokuntokro wa ne na ho abai wa kama ofe what do you rather my husband parson ya gro no mejiri ya nane be ma bi adwane but ye tete na kura na ne mama po no wo pa ya so metra wonche be ma no enyi na ni tu che di ko wumba ko se mu ode se mu ya frem no wa che no aka ho enti bra ye ma kwan ma obi ni mo obi kire no enye dwuma dweye ene abefo sam minim o we de sa twam na star we de sa ni ho
eno ne ye bre ema ye ntimi nsevu because bibi atwam ti de bia ye prade foforo obi ni mo bi kire se ye de ba ye dwuma dia keye nene no ba bia ya rezi ya bra bakoduro no obi ni mo bi kire nya dwuma obi ya madam obi ya master obi ade ne ho obi ni mo bi kire yesi ba ma na efie ni ti enti ko ba no ono no be ni sei enso ba ma ni ano wadwuma yesai wo degree yesai awo na abekirem de menye wo de tetene ma na wo de kolona nenemnem de eno ne yedi ete Ghana ene wiase ne eti obi ni mo bi kire no ke mabrabo kwani mu awo menue ade we mi tonye eboa me paawo eti ko China anase ma mi introduce ma supplier no wako ya no akose no wasi supplier na chi wasi na chi na wo a wo de ne ko ye no afa ko aniema no kwa ya ma obiem eti minim so me nkyerɛ eno na make as madam for bi so be ma do ti ahwo osekose utini bo wi a osekose wonim pa bra wonim se kwan ni but wo kyerɛ obi no ye ko wie ye no nti ma ye di nti wonim so wonkyerɛ for ti pempem so wa do ti pempem ne tomawa eya wo ta ka se omo ma tra bro kyirache no omo ye wicked aba efofo no kwa omo moa wo womu nim tuwa ma ye anwe omu ye waboa bi ma no kwa ye nyame a wo kwa kotia man em ye do no na ba fie wo baby a be ma be fande na kwa blochire amena nya pepa ene wo yi be ma na wo asin na ade nya ne so sifura ko child benefit ye nyina ebeji bi wo jisika no be ma ne kokanti ene wo twa koti edi ama be ma no na be ma na homeless oba na gidan na boso na papa no e the train station obi no obi kire eti se be ma foforo te ho no ohuna na wo no ye do be wura mu a woni mu kwan no min kire ma wo nko cancer nko fele forms na wo be child benefit na wo mehunu sika titi wo mo free continent come e di wo London Italy opa bra program kesi o makonya wade no 80% aguguo e sa ne ma no oba ne free Italy ba London no be London for ne ma no wo kire no 1-2 o child benefit ni wie kim oni ni konya problem no jao oba ya ma wo kra wa ja no no akọ kan o so obekume ni abeyi be ma no ya you bag green ni e di amount 81 kire ya brabo ye suban ayi wom eni bre yi hotena me kire wa obeyi me afiri makonya so adwuman minim se akoseje wa betimi aye pa a che dia me timi ye no na hu bibi woni mu ba do obi dia ye minti me ko kire no a me nye biem matu me kofo se me kura me matu me kofo eso ko bi ni mo obi nkire obi da bi woni ho a yesu wa tu ahyemti na ma fantema adore enso wo ko kire obi ade na bra ehu pa me de si ahosia na wo kan a wo botin go da se wa gene de na to wo se de me kan to so mu oh my to so mu but obi ni mu a obi kire na eye adwuma ebi na no wo ka se o hya se no se eni nyansa ni ba akofo tiri mu no eye pe enkane no asem bia na ye nana mo ka no na eye adwuma ene obi ka enioma bi na adane na ama enioma esesana so eda so ye adwuma obi ni mu a obi kire seven producer enye nyansa nyina na abehunu enye nimdie nyina na abehunu ekwan ya ye nam so ye di akoni abakọ bai enye baabi ya na abehunu enu nti na traffic kura che wo baabi a trotro drivers no mutimi fa baabi na wo kura wo te private car mu na wo hu hoda ba wo di won mo chi a uhunu enu nti baabi ya no obi nim baabi a obi tumi kire obi emani pa na kokoduru se wo bibia adwuma senka nipa no aka betimi aka se ono ana di nim die ne nyansa bie na so nam se nim die ne nyansa ni ba akofo tirim nti wo bia adwuma no a wo fa nkrofo a wo mbeye enkrofo no so ba enu ti ne wo management afebra no bra no bia wo mo se o mbeye meeting na sene sei se ne beye ada bia ye benya nim die ne nyansa foforo a ye de beye adwuma ne hu se de to sene nie de akoni se na wo se ye no English mass madam oh yell long sikri kwam
Hey, now you're way. So be ni ma obi kire. What can I say? Eh, na ya bo mali bia baga we ya. So hiri ni person obu fam ni. Wo ma obi ni mu a obi kire. Saka mampanyin kura bonko ye fa na se mampanyin a enkie nyi council of state ni ade a wo mba boa no. Wo mba kire na nuoma no so no motu ni fuo. Ejime de migina. So obi ni mu a obi kire ene ayi adwuma. Awade mu kura mpo no ka be ma ni tire. Na so duru mebi na se be ma ayi adwuma wo fra wo ba. Ene no ba be kire ma ju oba na dwen kire me unu se aha ne ye krose na wo se ye no wo ye ni se ye be ye anokwa wade ye adwuma so a eyeye enam so obi ni mu obi kire nti wo mai to mema mo ade yi bem ema ye de yi tokro ye se ye de ne ye mienu bem ebu wo no ma akokfa no wan kire ne tokro no ko wo wrong place yes ebe wie kire ne na sabia ne babia sabia fa no e wode ye no wode kwa akọwo enti wan kire ne babia wo so fa the correct one no say say obi kire akwara nyame o mo mai ba obi so ni mu obi kire and the side chick for yenni man panyimfo mo cha wade ase styles bi won mo ni mu nti side chick for kire busa bo ma le na ya bo ma le bia bo garo mo nkire o say mo kire me no so da be kire ma no amo yire no yes wo ma no be ya style bisa bo ama sika bo ya bo ma waka cho so side chick o ma wo obi a ya no styles no aya na atwam na go wo do ka cho o se se a omo e wo hono ma no obi ni obi kire no emrante no ko sua wa botin de be e side chick ko be kire obi ni obi kire e tu so boto e no se a wo side chick ko Ebuwa mama wari ya jina. Wo baba wo se wo be wie wo ni akoso je wa na wa ba me ho. Oh, nanu a me original ba ye. Se mi kosia no small things no na me be kire wo. Mate. Obi kire. And anu o style ba go nyina ko ya mazu buti. Obi kire. Batata style ya wo hwe ya wo di ko bi. Obi ni mo obi kire. Batata se batata. Obi ti papa ni. Ko ya jako ko bra. Batata wona nya papa ma. Obi wonu me papa ma no. Abua ne pa wona wari. Ene kura style ya be no ani o. Se voice. Awasa wo yo. Sa ba ede. Batasa mi ehu se wo yesi ade ni timi yesi. Yes. Aso boy si na mo ni Batasa boy to obi ni mo obi kire no. Aduma e to ya gidi ni ya be kire ga Ni ni Batasa. Batasa. Give us Batasa. On your back. Serious how. No good phone no record. Nana your friend say oti landfill site ohini no wo ho no oso ne ya adwene ni mu a obi kire na ne ma koba sa ne say so wanyi nipa no aya so na wo ko say ni dini a no a kirem no aba be kirem obi no obi kire me ka se ni we wo ho na me de me ka se ye de ye adwuma wo kwa kire obi bu ama ko kire obi sa de we na me ye ya e fama mi o etima me fa nko supply no ade be cho be ko no akose be sempeni for say papa ya sabasti kusi ye papa ebi no sempeni for papa ya sa my only give us a check come on na ye ba afei na ye bia o mana tum ene de be space ene onya ye bia o mana tum ba me give us oh ye ma Ghana fa ba na ye ma wana chen family center manager e ba cho 93.1 Samson Ave live on Sompa television Motienka and Avia Anopabridi and area Pomodin and Como if we give us Herbal Center Quancha for penning Dr. Solomon Kwabi Adano na doc say Mr. Pomodin Hun 7 at saying and Yempo rest assured say among Como and family within the next 10 minutes and Pomodin Passion Con our panel Yakopon Benamian so now and said to me I can cross Yenra Hodo enum I wore a just so a mummy unity tuna yeshi Yanemo Baba Hong Come bidding Como and so Ade Alpha give us about Mr. Dry Airboa na ene abusti immune system na fe malaria
typhoid and afei join the set to here and so at the free Winnipedi anymore na afei so I dare say give us P capsules and afei co capsules mema one more the offended say erectile dysfunction a bit me aboa na to here and so at the free honum cocoa near my mind a one pedi any minute to see him ningana sabeboa na to here the free honum to Mr. Men for pomade hun sam men fa any agro obeji a number na wa frɛ na near na bon come live on your television set to bones and numbers no and so and I'm a CSA na say go as your befriend on 0543 222 470 0543 222 470 na once weti me na bon komo na pomani passion kwa mo pe no yakopon na me so na on site me aka de bia meka say givers ye ban fie bebre atwa enuoma hodo mienu a over the years ya poshisha advocacy no na enen ama yada enso eye say de kan ye boa ma sense of urgency and so weti me akonkan ye say yare hodo a se bi oba ni pedua no so no ye mpese obegiyim dodo na eyiyim yare ni muketwa ni mu kasentene ne de odwen say enya wo hwe no wan hwe ya eno ene de how ebeba ni pedua no so ene obinya any problem no the dialysis so and umpa Ghana buying a subsidize cost no ayana nipa na okeka wa hwe no so nya malaria typhoid and as join this ayana okeka no indeed our form ye penti say yes show menyi yare ahodo no enso emu yasan so eboa na ya church no ma ahodo a we a emu ani pedua no na wabomaden atwon ho afiri ho ebi honoma unnim ebi so honoma unnim de unnim no eno ena yese ya eboa na ya church o se na ebe ye ne udi give us yenu no edi djuma ebenya value for your money ntiwe enso eyensam de bia meka se de yare I friend is set typhoid salmonella typhi mwawa no na wano medeba na avenues mienu eye insua hodwa ho ente na afenuane ahodwa ye contaminated a ho ente we eye the two avenues enam so obetimi anya yare friend is set typhoid yare nti de bia meka se before say nsuo bia bekwa ni pedua no no mesro making sure say sa nsuo no me ade say bia ode ade bia betimi de purify nsuo no ade agum ana simple say abonten na woto a onom every brand agidi say na quality no enso washo sene ebe ya and uncompromising on your health sanso na fe we no ade free honam aduane yakọ ni pedua ni mu ade say fa a lot of unhygienic processes and san and akọ ni pedua ni mu nti heating rate and as a boiling rate no na wa say timi ekwohwo na eboa na aduane no nso betimi aben fine sene ebe ya se na moawa enso ebomu a ebetimi enso aku enso ade afri ni pedua ni mtimi shaw onum give us herbal mixture medrone beboa na typhoid area no etu ase enso ade afri wini pedua ni mu kan na no so say ba bia to no bia wo man Ghana mu ni chichiu and herbal shops ahodo no okwa insiste so pe give us herbal mixture edro na efedi djuma na emwa ne yare afene se typhoid no entu ase efenfi wini pedua mo be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na wonso watimini na bonkomo na pomodin pa wope no nakopon enamian so na wonsa enso etimi aka no kroje pa syndicate and as a nyoma ho de beda dia mo ho se no kra wanya yare I find it typhoid yare no the edikan obosha asesef no diarrhea enso ede no ho agimu uja wonan na sebio sa efe constipation ya mutim and afi prolonged fever when na ye nyoma ho de beba wonka ye ammo ho se wanya yare I find it typhoid yare ni bi enso e wo ni pediem sanso na afi join the sebetu ase enso e de afi wo ni pediem ni malaria yare ne betu ase de afi wo ni pediem kofa by the female anopheles mosquito efia hodo our system ni mono na pan tontoma hodo na tontoma hodo bebraya wo the common ones pie the male mosquito and after the female anopheles mosquito tontom be ma ono onhia nipa moja mfanya hwe nti wo feed wo ade a ye fe ne se nectar wo flower ho nemom the female anopheles mosquito no bisa ho die nti a ene okaw anam se ne obekaw no opu plasmodium parasite moawa no e de agu wo nipadie ne mu eno benam so ma benya yare a ye friend say malaria fever abroad the plasmodium parasite moawa no de agu omoja mu anam say ne so wanya nipa moja anya de so betimi ato ne nkosenti no eka ho bi ana wonom enam so ana se wonom ekoso ewe eye wo nipadie no ntime hyew se wanya bia de bemu wahu se wanya yare afa ne se malaria yare ne bi eni loss of appetite untimi ndidi waposo no waposo ehya se ye de ben eye wo ya otemre yo ewo wo nipadie ne mu sanso na afei
we are no sanso the few honoma who say as why am wing and I and your hot wear bone kayama who say no cre yare I a friend some malaria yariano also when you be only pedium to make and give us herbal mixture draw and so at the amount not one number na aboa name malaria yariano at once here the few honum G number frayen nanny among como as I WhatsApp number in no bit middle WhatsApp message afa on 0543 222 470 0543 222 470 na once what many and abon come on up but then passion kon wo peno yakopon na me so na on set me finally e be wrap up would give us P capsules and after give us co capsules and also ebeboa na o ye bema one or what the FN say erectile dysfunction and to me aboa na apompe moja e de afemu ni pedua kwa ye FN say arteries mu na sebi we de aba obema ntini no ho na wetimi de adijuma mema wo low sperm count ebe improvise na ama hoden so atimi abem sene ebe ya enen onso betimi anya ba de ben afremanam sene the final touch of impemu hyamude ya se de emebe produce eye eba enso ewo ni pedua no mu sanso na afi kokko ni amama ewo ni pedua no mu no Buana etu ase wani so yon hene wasom yon hene onom give us P capsules and afi give us co capsules no na buana etu ha na se e de afi ho no mema ne mema wana tinkasem enso ewo for me ade se betimi enso aboa na ama wa tinkasem enso etimi abasho wadidi full nutrient ani pedua ne pe no age de ye waste products na wose ba bonten enso intimi ema no onom give us P capsules and afi co capsules no abeboa na ningana enso etimi aba bonten intimi show G number fraying na ene among come on 0543 222 470 0543 222 470 na once wetimi any anabon come kind of channel so say baby a to nrobia e wo man Ghana money titiu pan Herbal shops a hondo no kwa na we insist say open give us P capsules and I think give us co capsules na won so wetimi e de adidwuma sanso na afei wo de ano edidwuma no na afei wo de give us Herbal mixture adro na onu numbe na no so eboa na regulate wo immune system no ene ade se wo immune system no yare ahodo bi e bebe ni pedua ni mu no ade se etimi boa na esi ano kwan integrally recognition and identification no awo se etimi e obi ho no ma wa yare acha with over time Onum bino na eboa friend finally on 0543 222 470 0543 222 470 na once what me any anabonko. All right, thank you very much, my brother. Pleasure. Enjoy your weekend. Absolutely. Yes, toothpaste and then toothbrushes. It comes in 3 variants. Your total care toothpaste, whitening toothpaste, and a herbal toothpaste. Nah, your Prince, Princess, Monarch, Duke, Duchess. Kiddie toothbrushes are who do you know? Uko Joshua Busayas toothpaste and toothbrushes. 22nd Electronics, yeah, the property about TVs, fridges, freezers, air conditions, washing machines, gas cookers, microwave, rice cookers, blenders, kettles, home theaters, any. Ehon kroneba ezikaram kwanti pomo edum sanso na melcom nchen honom so ebi wo honom na cocoa board roundabout sunyan ni oedi ntwanimu na sphincters ye wo eye depo kese obefre 0244 119236 0244 119236 and 055 0500 309309 Obo Herbal Medical Research Center. Wakuma eba peri palpitation. Wakone uti ene wa battery ya uya ebu ana anxiety triti o pressure was slow. Utiminya heart pains, angina, chronic headaches, migraine, fatigue and dizziness. When you know stroke, diabetes, kidney disorder, hepatitis, and infertility, you know, yes, share. You walk official town. Kumasi adwa to adumenu enkranza and the headquarters at the smile we see adwira kwan so no obefre 0257472506 0257472506 na bibia akoso kama obewe chicken american footballers be weekendi o special program bi mo amo eye choba mo amo eye restaurant mo ye niane ahodo mo foma ni nche Bantama High Street na mo nkoje BBC chicken na Boris B chicken BBC
na bibia de ekoso asawase market so ye obi ho Santas roundabout ye need to edin hwanimu Poku Trading Adum SG Mall Top Tech Shell Body Junction na yem fast steroids antibiotics vitamins and sha boa ni tacho wo sa boa ni gina ho kakraka na oda kakraka ono aya no afonsa chenchena no enye BBC ye wo full chicken Thai wings gizzard layers and broiler channel so 05344 0544 say cocoa dia 3A cocoa capsules cocoa master waist pains every ho cocoa nasiashi constipation nso so every ho no mo enka bababa enti wono ma utimi so kwa adwuma ye de obeye bia 3A cocoa capsules and so Emma anaju nyina da suomu nyina abeja nice ama de akere da bi calling Agdani Mr. Niapidan ubenya bi 0546107107 time Herbal mixture eye malaria treatment there so we did I wanted there and I honam to akwa adwuma bre no onya time Herbal mixture what tiesi your HH Herbal and the capsules ema won komo awon ye den and sansan Google private pass no ne ade nyina no e be free ho for 0244 417669 na bibia ekoso kama na edi amount afei Dawood Herbal Clinic you were 360 capsules and a Dawood ointment ahotutio sasabro okon ya wo ya badame konso BCCM ye nyina wo di twitwi na onoma wona wo sene no oba hospital ewo se wi asanyu so ana ejoso krapa wo the diabetes ba ye boa pressure ye boa stroke ye awo mu hunsem ye mkro ulcer mreye wompem any muscular and joint pains nyina no for 0244 886437 Fibo benches were Ashford Princess where your toothbrush I'm afraid you should and your evidence executive friendly ni galaxy ayem penny you were the emre bristles na emre kakra and temuni dia no thing I no na a friend with the smokers brush no you were who do nyina you were Afri-Fresh Herbal toothpaste and no dear who you saw out to me say wonu mu atikama ka ho kwaje de na efre 053-5452-263 053-5452-263 Fibo Ventures Ashford toothbrush Afri-Fresh Herbal toothpaste 21st clinic ye to asia twetwe ache nipa binum kra kadem ema ade we found to them da bra 21st clinic ho your last stop onya ko 21st clinic osiatica away lab and scan services massage and machine treatment and 15 branches Kumasi Obuasi and Crime Sunyani Kranzani Techima for 0540 311 0540 311 Bayport annual your fixed deposit ho Bayport Savings and Loans amazing investment Bank of Ghana GR to Ghana Deposit Protection Scheme your krata yitimi juma your near no at that form a flexible and safer your near jadifo na di job payment need and in a Bayport so person your investment 91 days 182 365 no faber dying Freco fuel 0244 807238 0244 807238 Edna Ewo 0244 363977 0244 363977 and 055 811 9281 na bibia akoso kama ede amount of cyst dry ya said ayama ema aloe cinnamon mayo institute amino acids and vitamins and minerals ashemuma onum of sister ye it improves your ovulation to enhance fertility. Emma, we are very fertile. I just say, Bema bot now cry na wunyi saying, I feel balanced mood and chena abo funa niamani nina, ubo so and menstrual cycle intimi nina ye, and our near a friend hormonal imbalance and to one noma as how boost to libido ma ukru so ma and niamano tiatin kana hoya femo kakantina a koya sani akosia kano or the mama come na cramps pa menstrual cramps a bit free all the discomfort it comes with menstrual problems no unyabi where your med point pharmacy and I diaba afe your med ma
medma tablet eno penny and a medma suspension mofra frey was 0596 607 858 0596 607 858 and 0500 210133. Bread of Heaven International from the 25th of November this month to 30th of November. It was Sapphire Gardens at Tasmanso. Nyamia Kukudam, Apostle Yeo Kabinadonko, Robert Ampia Kofi, Archbishop Ajinasari, Bishop John Benjamin Odro, Apostle Francis Ajinasari, Bishop Raymond Aqua, and Elek Emmanuel Donko. Woman you never jumede yasia, Enyagro, and Numreno Sia Pepe from 25th to 30th. Minister Kofi Pipra PSC Star and Minister H. Bright and a Betonium Ewojume. The Shannon Social Consecration Ordination on the 30th. Sapphire Gardens wa Yesha Sofo Naya Duomo Esisu Kama and no Bebaso on the 30th and you ran on what shape. Shannon Social do home Ebenchim Nwakobi. Global ICM say Opese Usia there online Ewo UK. Now to me Juma 135 countries are TMA. Yeah, human resource management. 4 weeks, 1 month. Yeah, logistics and supply chain management, 1 month. Occupational health and safety, project management, security and risk management, business law, public administration, and a first aid. When you know, so we a degree, HND diploma holder, now we a Juma Inia, we a Juma, you qualify. Our airport runabout, Sepe Kwanso, airport runabout, Sepe Kwanso, for 0209 661 720. 0209661720. WhatsApp line 0244 764 797 0244 764 79. St. Andrews SHS 2024-2025 academic year from SHS 1 to 3 year Jim of Frano. Yen dear. Yeah, general arts, yeah, Greek, yeah, business, home economics, general science. Ninja Oba Abofrano, Oba Dabe Kama, your mom and pedi. One of the best private schools I can recommend for you. To home children near there, Asim Fosufo, Mankesim do Gon of so, and a new Dubiasi, and St. Andrews, SHS, your war, Fred 0244 696911. Now, Banaminia admission, ABA transfer, Bia Bema, Bofrano Crano, second year, third year, who you be, Jim of from SHS 1 to 3, 0244 696911. Nabibia day akoso dimpa natural health wo yama tutua che wonu so abriu oda wona obo ano twon udidi ase enyamu ye ewo ho ana have burns eye ulcer symptoms for ni ekre second floor Wallace Towers de chamso menhia kwa no so ne kwagia yare hwe every dimpa natural health clinic ye de obi adi adanse say ba ulcer de a numero 1. Nah, yeah, the local and foreign natural herbal products have come. Your number no is 0245 1184 34 0245 1184 34 0246 744 744. Altar of Grace roofing. I consider Altar of Grace. You see, who say you bobo. And no other say what they what how a buy roofing a dine sobo for come out. Because mama me estimate. O dine no say a hard day liki. Ye be ye re-roofing amount. A fair roofing services be a we here. Name open aluzinc roofing at top. Open aluminium circular. Open na door de board so. All kinds. Open IBR long span. Nini na da. Fabe dan ye. Soko ban kwan fufura daso ahojo no na. Frimsy complex any did you anymore. And now no pay for 0598 255 187. And trauma and show you them. And trauma will be me say a dino. Then we will go boss will be not chair. So they call dine Altar of Grace there. Roofing services. What to do? 0598 255 187. 0598 255 187. Alaska Star Enterprise. Edum Bogra Honomotia. Prudential Plaza, Mrs. Anoche Plaza ho. Hey, will be any ho. P foam na ope artificial grass, ope carpet,
open PVC floor tiles, open plastic wardrobe, and a center mate, decorative watches, flowers, sofa cover, bedside lamps, modern TV stands, pop baby, TV backlight, sokania, bed spread, kesian ketwa, set open blind curtains, wallpapers, bebieu, and video, Alaska Star Enterprise, and grind so tiptoe lane to do. MTD the office no near Kuban getting the anymore and no pay free. Corner crosses South Fies out there. Number 1 key distributor and quality affordable wallpaper. Any blank curtains there. Alaska Star Enterprise 0256 33 0075 0256 33 0075 0200 28 1080. Na bibia akoso kama edi amount. Royal House Chapel Ade, the Father's Visit 2024 Eba. Na Apostle General Sam Kranchiakra. Hey, you free so? Royal House Chapel, Latter Glory Temple. Kumasi Pankrono. Prof Asofo Apostle General Sam Kranchiakra of Royal House. Onuemu Ebe Kumasi. Reverend Obet Adjemai. Rebra. Ono and a Jumedi sitting now, so guest speaker, Bishop Elvis Kessie, Victory Bible Church. Ano papa chami prophecy o Maranatha na Juma. Onye nyame suffocate a prophet, a Bishop Elvis Kessie. My friend Odi for Prekope. 20th to 22nd November. Next week, Jumedi ne Basso Ewo Latter Glory Temple. Sisi ho now so far ho shame. 6 p.m. each night. Apostle General Nemu, Sam Kranchiakra, Obata. Hey, easy. Make a date. Afetime. Cosmetic Manufacturers Association. Ghana, you're from Cosmac. Omo members, nyina new members. Meeting kesiye wo Jasmo Conference Hall. Ewa Dum Insuase. Ben Railway Police Station. Baso on the 21st of November 2024. Non kron pepepe. Almost me momon kaye. And in Kaiboy, every Cosmetic Manufacturers Association of Ghana, Cosmac. What a new member? What a data meeting on your 21st November. Post station Honsiasi. Jasmo Conference Hall. CSU who say woko. Now almost say Jadabel Enterprise. Ta. Brentag. Any Kiva fragrances. Bani mabishia. Ejumeku omu products we nyina no enti register na training a omu beye wo nkuni lotion ho no what me do ho ahyem number ni nie 0558 604233 so we cosmetic and say we come members no afi na person ka ho kra frɛ 0558 604-233. Let's do the birthdays and then activate the lines. Na yentiemo obi ni mo bi kire eye adwuma na nya adwuma akosia ne bo amase eye adwuma papa ohin ni say enkayo na nsu nei ene enka man kire me no abeguma ni mase. Happy birthday to Christiana Kobna, Protocol Welfare Department, our Liberty Conference. Christiana, happy birthday to you. Philip Okofo Techi of UWAS, CE 720. Don't a robot number. Was for from your mom and siblings, Central SDA Church, Philip Okufotechi, Michael Aqua, Mental Health Nurse, London, from Linda Piaguna, Nana Bosamfo Ej Dakon, from your father Frank Ej Dakon, Action of Asukwa, Bosky of Wester, USA, from your Akonta Yabuama of Sompa TV, Bosky of Western USA, Abankus, and there you are, Abankus. Happy birthday to Abankus. And then Adom Nana Kojoche Ajemai, Anwamu Jr. from mom and dad, Mr. and Mrs. Anwamu. And your grandfather Yauche. Okay, Abia Umanatum, Anopay, why na only Omoya Jenny, Obinima Obichne. And that's why Juma. And I nay, Ukopa wasem, now Cochra Wungamani, and I was so chere, and no pay Yabia Humano 0548 931931 0551
931 yɛkɔ ahoma no so na yɛntie wo so. Hello, good morning. Hello, man. Pacha wani Mediana Sofwa no bit my family mini papa ko family what do bantama. Sofwa kasa. Amai. Ubini mo bitre. Because what ten of far. Nakatana tamanu an fan to a on one atem titre de wotre. Okay, ubini mo bitre. Hello. Hello, man. Yes, sir. Good Morning. Friend Bafo. Bafo yentiu. My no bitre no na man de. Can you not believe no first of all, now for the cast here at Lucy Bokina and Mali Beredo Marzi. And then my Omaba is here. And then no more form of cast and Mabby. Ah, my own children people are not the animal. Okay. It's 1-1. Hey, hello, good morning. Morning. Yes, sir. Why you? Bawanum kakra, what's your friend say? Okay, my ATR no pay. Hey, nipa we. Obi ni mo bi kire. We dey na akọkire no. Hello, good morning. Good morning. Pacho why ni? Pacho mane so kakra. What do you have? Oh, free. Jankuba, okay. My ATR no pay. Ubinima, Ubikire, and if you're very important, that's so yeah, Juma. Thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Oh, program no so do my NTR no pay. Okay. Oh no, he near today. If you say, you make Canadian, no, and then you never before I became no council. Canadian, and when you come to you, that you get that, take it and then, let me know, what's my little caca, I tell up a no compa. The train will end you, and I don't let you know. I hope to come to the castle and the good man. And you don't reach it. Okay. It's in moi. Hey, tutu. Hey. Hello, good morning. Good morning, sir. Pacho Wendy. But I family among Africa. My intel. You, name to me can say, Ubinima Ubicheno, a day as you know. Now, Ubinima Ubichen, and yesterday, Ubijina, the living accident said, so you can prepare, which they will be. And if you ever said, Ubu be yard, you require not Unima, okay, they are fair, me, Column Media, a day, Ubinima Ubichen, a day, a well breed, Equatorial Guinea, maybe I watch them cry. Aquano wa Equatorial Guinea watch our style. Aye. Masa hey what? Hello, good morning. Good morning. Hello. Yes, my dear. Pacho Waini. Good morning. Morning, dear. Your friend say. I shall come, Nana. Because Nana, me eti wa no pay. Never show. Tell your mocha now, be more bitches. Yes, dear. And you will be an the devil in the answer. And say, I don't want you'll be now. Now, what's wrong? Say, I had a funding come on any but and you be dear no be baby no be so then in your banana say, about 1 more on a bar. O man na na ngugu ni bana se onu abe ye only ni to be ne pasa
wasn't an anachrono. Okay. No, here, it was in an anum, Ulugu in Akena, and I may a mapa, and I may my normal. Okay. Hello, good morning. Hello. Yeah, Hello, hello. Hello, Papa. I feel no about Homano to be in tears. My entire was wagging today. Oh, what can I go about? You know, ready. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Jaco say 4-3. Hello. Muna Mulidi. Hello, good morning. Yeah, good morning. Pacho Wanye. Kwame Menti also. Omanhene Yaw will be here. And then Parliament one. And then Parliament one. Takra, you got to unity. And then I now do also. Okay. Oh, line high. 4-4. Hey. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wanye. Abdul Rashid and Kasisi Abia. Abdul, Mamitiano pay. Oh, okay. And now, do you know which one I need you now? Because one question is the Asamaba. Into Yedin, the manager, and Paka for sure. I was here. Oh, you need leading. Oh, hey. Woke up. Hello. Hello. Pacho Wanye. Fortuna will touch the Mancasu. Honorable Mancasi made Tiano. Fortune, we will be a Nanka as a hotel in 24 hours. But name lady and Yajuma because me a Davini, Manque Juma, and can find some Muslim young could have an audiaco. But namely, all the common young could have it, or come on some 1 year, cost of a part, why do you have in some man and Yajuma? Okay. Hello. Oh, sorry about that. Hello. Good morning. Good morning. Yes, sir. When you? What you also do? Oh, town for you now, Moye. Okay, my aunt you. Okay, and now he had to mod you. Hello, good morning. Hello, good morning. Pepa Chowani. I was sick, sir. Oh, that's it. And then Yajuma. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. I got you. Ohin is leading 8-4. Hey. Hello. Good morning. Morning. My intiwa no paminia. Number Joe Obinima Obijuana. Yes. And yeah, Uncle like young Oba and our blind, young school. In the end, I was thinking you'd be a ma to school. Okay. And got a bit more than okay. Sankanya, I don't know about the show. And I thank no so I drink no. I could see a mania back was also. Hello, good morning. Good morning. That's your windy. That's because of my Tiano pay. When they between the natural democracy, cut to a maybe more. Okay. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wanye. Odi for Japan. Odi for me and Tiano pay. Yeah, Obinima which no. So you can't be you can say you can pay no money, you know, radio station. Now Obiaba. Obey maybe, but or say OC and who and so yet. Your mind bit much, imagine that there be any say, Obinima, Obichre, into our channel. But I say, Makwani, a mamma, meaning, and no from Quano,
we be my tell say that be say or tell to be no obituary okay we could eba aye boni ebi on tell bano or tell kwa nya sakwa on paso it will be no obituary no eye adwuma pa okay odi for nyame nhyira hey 96 aka nipa bako na akocha na hi lenka say hello good morning. Good morning. Bye Joe how dey Safuni because I said Swedro Safu mi enti o agona Swedro Safu kasa obi no bi tiani de no me de sisiare ehia je mo Jeni bana go awo ka jere no ya ka bi jere ya tete o ko ambo de o yede o ya hwe kwa ma no jene de obi no bi tiani de agu okay yam fa do chat ho agosi aka me boa nso so sila akwa wanti ma nyina so abusiafo ye de basi ha oyi ni nya 10 ana musumu nya 6 na cha se omo be so omo cha se enka yesa nka obi ni ma obi ba kire nanso ene nipa nti uni ma fa de hye ho won crop amfre omo de na tete ko ya no nki benya krache ya wie white ya be sports why ya wo se empon no me sports no ya wie drive omo ba betas no ba sports ama why obi ane ne de ya de musi ha echiamo